vsem, ki ste se odzvali našemu vabilu na razširjeno srečanje Komisije za spodbujanje investicij pri MČM-u. Komisiji poleg Aljoše Krčiča, ki ga žal danes ni z nami, tudi sopredsedujem. Komisija si že vrsto let prizadeva za čim bolj konkurenčno poslovno okolje v Sloveniji. Sem seveda uvrščamo različna področja, ki se nam zdijo za konkurenčnost še posebej pomembna. Davčno okolje, fleksibilna delovnopravna zakonodaja, korporativno upravljanje po najvišjih mednarodnih standardih, ustrezen sodni sistem oziroma ustrezno sodno varstvo, ker nekaj odvetnikov imamo med nami, ki jim je to področje verjetno še posebej blizu. Seveda si želimo čim manj birokratskih ovir in nazadnje, kot najbolj pomembno, kar smo danes postavili tudi v fokus naše razprave, predvidljivo, stabilno poslovno okolje. To je tisto, kar je za domače in tuje investitorje še posebej pomembno. In to je tema, o kateri bomo danes spregovorili z našimi gosti, gospodom Blažom Brodnjakom, predsednikom Nove Ljubljanske banke in guvernerjem MČM Slovenija. Dobro jutro, Blaž. Doktorjem Matejem Avbljem, kdo ga ne pozna, profesorjem s pravne fakultete in seveda zelo znanim in cenjenim kolumnistom časopisa Finance, Luko Podlogarjem, predsednikom Generali Investments. Na video povezavi pa je z nami gospod Francis Malige, managing director pri Evropski banki za obnovo in razvoj. Dobro jutro še enkrat vsem vam. Hvala, ker ste sprejeli povabilo na današnji razgovor. Ko govorimo o predvidljivem poslovnem okolju, se seveda ne moremo izogniti predvidljivosti oziroma v zadnjem času predvsem nepredvidljivosti globalnega okolja. Če smo mislili, da smo se že nekako otresli posledic zadnjih 2 let hude pandemične krize, smo se 24. februarja žal zbudili v hudo agresijo na Ukrajino. Vse to seveda povzroča pri ljudeh zaskrbljenost, bojijo se, kaj se bo zgodilo. Zato se mi zdi še posebej pomembno, da je NLB na začetku agresije v Ukrajini zelo hitro odreagirala in prevzela Sberbanko. Blaž, kaj to pomeni predvsem za slovenske varčevalce? Torej, gre za predvidljivost nepredvidljivosti. V teh danih okoliščinah smo dejansko ugotovili, da to, kar smo, do česar smo bili skeptični ves čas, vsaj mi bančniki, v okviru bančne unije, v okviru institucij, ki so se s tem spostavile, dejansko deluje. Enotni odbor za reševanje je dejansko skupaj v sodelovanju z sistemskimi institucijami dosegel, da smo mi razmere stabilizirali praktično v 2 delovnih dneh. Bravo. Se pravi, da koncept bančne unije očitno ima smisel in institucije v okviru bančne unije delujejo. Jaz sem pa seveda vesel, da sem svojo ekipo uspel v 2 delovnih dneh, praktično klicali so me soboto zjutraj in ponedeljek ob 3 je bila zavezujoča ponudba na mizi, za nekaj urami due diligence. To je spet še en PhD v živo, jaz pravim, jaz imam za 4 žene. Take zelo intenzivne PhD-je v živo, akademske, kjer je bilo treba dejansko. Vsi govorijo o 5 milijonih kupnine, mi smo dali 500 milijonov likvidnosti na mizo. Mi smo dali 5 milijonov kupnine. Banka ni padla zaradi kapitalske neustreznosti, banka je padla zaradi nelikvidnosti. In NLB je seveda dala na mizo 500 milijonov likvidnosti. Zato je seveda taka rešitev bila mogoča in zjutraj sredo ob 10 praktično povsem stabilizirana. Ampak verjetno ima to poseben pomen, še posebej za vse varčevalce. Ste s tem ohranili zaupanje varčevalcev v slovenski? Vse to je ključno, ker prva ideja je bila likvidacija. Gre za nesistemsko institucijo. Sberbank Europe in Sberbank Slovenija so pač majhne institucije, pri čemer pa seveda 1,8 milijarde bilančne vsote v Sloveniji ni tako zelo malo.
Če pogledate strukturo depozitov Sberbanke v Sloveniji, ne, je seveda večji del bil corporate depozitov, ki pa niso seveda del jamstvenih schem. In tu je šlo za precej visoke zneske in podjetja bi seveda bila ogrožena za vsaj teh 500 ali več milijonov potencialno. Ne. Tako da zadeva ni bila trivialna sploh. Če se pa pogovarjamo o takovih spillover učinkih, ne, da bi pa se s tem spostavilo seveda neko elementarno nezaupanje v sistemu, je pa seveda toliko bolj pomembno. Bank run je nekaj, kar je povsem nepredvidljivega. Omenjaš sicer enotno bančno unijo, ampak vendarle vse države se niso odločile za enak pristop pri reševanju Sberbank, države v sosedstvu. Kako bo pa to vplivalo pri njih na poslovno okolje? Ja, torej, tu moram dati posebno priznanje, iskreno, tudi javno, Boštjanu Jazbecu. Likvidacija je nepredvidljiv scenarij. Povsem nepredvidljiv scenarij. In če ne bi imeli Boštjana Jazbeca v Bruslju, ki je forsiral idejo reševanja, ker je zatrdil, da imamo mi nekoga, ki je pripravljen prevzeti, brez da bi že vedel, da ga imamo, in je forsiral ves čas scenarij reševanja in smo dejansko skupaj potem na enem zelo intenzivnem dialogu, iskreno z Boštjanom, ves čas komunicirali in delovali, da smo to na ta način speljali. Francis, morda lahko vi z nami podelite izkušnje iz držav, ki so se odločile za drugačno reševanje Sberbanke, se pravi za likvidacijo. Kaj bo to pomenilo za zaupanje v bančni sistem? I think you need to, first of all, I'm very happy to be with you. I'm sorry that I'm not here. There are a few events in the world that make it difficult for me to join you in person. But, I think what Blaž said is actually quite important. Because what happens when you have a bank resolution like this is that there's an authority that takes a resolution, but they cannot act alone. They then reach out to banks, say, hey, are you interested? Would you like to buy? And then the bank needs to make up its mind, and it's actually a very hectic exercise in deciding whether to buy or not the bank in question. The same things happened in 2008. I remember one particular weekend where we had to make a decision on the spot. At the time I was working with a large European bank. Do we go to Brussels to try and save Fortis, or do we go to Washington to try and save one of the American banks that was failing? And so we had to make the decision, okay, let's go to Brussels. And the deal was made and proposed and over the weekend, and happened the following week, actually. So what I'm saying is a resolution is something that takes a lot of people to work correctly. But what I can say about Sberbank, though, is that it worked as planned. We have a resolution framework in the European Union, and that resolution framework worked extremely well. In some countries, actually also in some non-EU countries, in some countries, the bank was taken over by a stronger bank that can take it over and turn it into something better. And that is the case in Slovenia. You are blessed with strong banks, including NLB. But in other countries, if there's no one that can or no one that is willing to take it, then the regulator has to proceed with an orderly liquidation. And that's why it's very important that there is something that we at EBRD have been supporting for many years in the Western Balkans, a deposit guarantee scheme, where at least the consumers are protected, and there's no need to panic because you know your deposits are safe as a consumer. Of course, for corporates, it can be a bit more destabilizing, but at the same time, corporates are more informed and better able to make these sorts of decisions. And it's actually rare in a banking panic that corporates queue at the entrance of the branch to get their money back, even though history shows us that corporates are actually the first ones to withdraw their money, probably because they're better informed. But in the case of Sberbank, I think things worked quite well, and it's a validation of the work that has been done by all the regulators to improve the processes for bank resolution since the 2008 financial crisis, which was not as, let's say, smooth as you may remember, not as smooth as this time around. It's okay? You hear me? Okay, sorry.
I would like to come back to, Rada bi prišla nazaj k Blažu, še k tebi, ker je ta kriza nekako vpliva še na eno vašo investicijo. Čestitke seveda za uspešen prevzem Srbske komercialne banke. Me močno veseli, da imamo med slovenskimi podjetji, slovenski investitorji Blaža, ki je ambiciozen, ki želi iz NLB ponovno narediti pomembnega regijskega igralca, kar je seveda s prevzemom Srbske komercialne banke tudi dokazal, pa konec koncev tudi zdaj z Sberbanko. Ampak glede na različen odnos do sankcij med Srbijo in Slovenijo, ali je to lahko kakorkoli vpliva na operacijo NLB v Srbiji? Tu bom jaz malo provokativen morda, ne. To je izziv za Evropo, ne za Srbijo. Evropa se mora končno odločiti, ali Zahodni Balkan hoče ali ne. Pika. To ni vprašanje za Srbijo. To je vprašanje za Bruselj. Francozom, Nizozemcem in Skandinavcem mora postati jasno, da moramo stabilizirati tudi Srednjo Evropo. In pospešiti agendo, absolutno, po ukrajinski izkušnji, pa totalno pospešiti agendo priključevanja Balkana Evropski uniji. Ne mi govoriti več o vladavini prava, ker mi nihče ne bo prepričal, da je Bolgariji in Romuniji bolje kot Srbiji. Pika. Ne? Pa tudi v Sloveniji nazadnje, po izkušnji s švicarskim frankom. Ne? Dajmo se nehati, ne? Tudi pretvarjati, da smo mi idealni, ker daleč od tega, da smo idealni. Ne? Tako da Srbija je za nas izjemno pomemben trg. Srbi so ekonomsko pragmatični. Ne? V prejšnji krizi leta 2014, recimo sankcijskim, ne, so nemška podjetja na veliko registrirala svoje operacije v Srbiji med sankcijskim režimom. Tako da treba reči, bob, prosim. Ne? Sankcije imajo vedno dva učinka. Seveda smo vsi kategorično zoper nasilje, kakršnokoli agresijo. Ne? Ampak je treba razumeti kontekst globalnem geopolitičnih razmerah tudi. Ne? Srbijo je treba spraviti v Evropsko unijo, ne pa ji kazati korenček in potem šibo in palica. Ampak verjetno se mora tudi Srbija odločiti. Ja, se, če bo Evropa na široko odprla vrata, ne, se bo, samo Evropa pač ne, da dve poglavji odpre, pol pa pametuje 6 let. Ne. Ukrajinska izkušnja, če nas to ne strezni, za Evropo ni upanja. Se strinjam. Več Evrope, ne manj Evrope. Bravo. Matej, ko govorimo zdaj sicer o mednarodnem nepredvidljivem okolju, je seveda zelo, zelo pomembno, da v državah zagotavljamo predvidljivo poslovno okolje, ker samo to zagotavlja, da bomo imeli kvalitetne investitorje, ki jih bo naše okolje zanimalo, ti investitorji pa bojo zagotavljali seveda tudi dvig blagostanja v državi. Kaj je po tvojem mnenju najpomembnejše, katere so tista najpomembnejša področja, po katerih sklepamo, da je neko okolje, poslovno okolje, predvidljivo in stabilno? Hvala za vprašanje, hvala za povabilo. Zdaj že same istočnice na začetku te razprave bi se rad navezal na samo idejo nepredvidljivosti. Dejstvo je, da v svetu, ki ga živimo od pamtiveka, odkar obstaja človeštvo, je nepredvidljivost tista default opcija. Torej, če bi bil svet predvidljiv vnaprej, sam na sebi po naravi stvari, ne bi potrebovali prava, ne bi potrebovali pravnega reda, pravnega sistema, ne bi potrebovali države, ne bi potrebovali institucij. Ker pa je svet zelo nepredvidljiv in bolj kot je povezan, bolj kot je globaliziran, večji kot je vpliv tehnologije iz enega konca sveta na drugega, bolj bo ta svet nepredvidljiv. Zato je tako zelo pomembno, da imamo institucije. In po drugi svetovni vojni, ko smo razumeli, da je do druge svetovne vojne prišlo tudi zaradi tega, ker na svetovni ravni ni bilo mednarodnega institucionalnega okvira, smo zgradili mednarodni institucionalni okvir. Na evropski ravni smo na podlagi vseh teh kriz, ki so se nam dogajale, zgradili evropski institucionalni okvir. In vseh teh kriz smo se marsikaj naučili. Bančno unijo, kot je omenil Blaž, je lahko marsikdo razumel kot eno regulatorno breme, kot eno birokratsko oviro, ampak dejansko je to tisto sredstvo, ki pomaga državam, kadar te same ne morejo več učinkovito razreševati svojih kriz, da se te krize razrešujejo na evropskem in če je treba še na globalnem nivoju.
Kljub temu pa še vedno živimo v državah. Države so tiste naše osnovne celice v globaliziranem svetu in te države, če želijo pritegniti kapital, če želijo pritegniti najboljše ljudi, posameznike, intelektualce, poslovneže, morajo nuditi ne samo tisto, kar smo Slovenci zelo ponosni, na neko kakovost življenja v popoldanskem času, ko uživamo v naravi in tako naprej, ampak morajo zagotoviti robusten, predvidljiv institucionalni okvir, ki se meri ravno skozi vladavino prava. Vladavina prava, mogoče tukaj ena fusnota, seveda sem pravnik, bom bolj postavljal prst na vladavino prava, drugače kot Blaž, je izjemno pomembna. In v to najbolj banalnem smislu, če želite. Vladavina prava v tem smislu, da če jaz pa ti skleneva neko pogodbo in ti ne izpolniš, v kolikem času lahko jaz kot posameznik predvidevam, da bom ta dolg lahko izterjal. In v Sloveniji vemo, da učijo, še mene so že učili na pravni fakulteti, da pač obstaja določen prag, par jurjev, ki se jih splača požret, ker itak ne boš nikoli prišel čez sodišča. In danes smo mi v nekem okolju, kjer smo prevzeli kot pregovorno dejstvo, da če greste na sodišča, se boste načakali, da se ne izplača in da tako ali tako ne boste prišli do vsebinske rešitve vašega spora, da ne boste dobili zdravila za vaš spor. Torej, z vidika poslovnega akterja, z vidika nekoga, ne samo navadnega sklepalca pogodb, ampak nekega biznismena, ki vlaga v sistem, ga zanima, kaj se mu bo zgodilo, če bo v njegovem primeru prišlo do pravnega spora, v kolikšnem času lahko razreši vsebinsko ta pravni spor. In verjemite mi, da tega v Sloveniji nihče ne ve. Slovenska sodišča imajo tako imenovane pričakovane časovne standarde odločanja. Vendar te imajo komaj da 5 let, vendar te pričakovani časovni standardi odločanja, kot vse v tej državi, niso namenjeni strankam, da bi stranke vedele, če jaz danes vložim na okrožno sodišče v Ljubljani, kolikšna je verjetnost, da bom dobil svoj remedi v 2 letih. To ni za stranke, ampak je za statistično obdelavo strani predsednika sodišča, da bo vedel, v kolikom času se lahko pričakuje, da bo ena zadeva prišla iz prve na drugo stopnjo. Torej, tukaj jaz mislim, da sodstvo je tista prva točka pokazatelj, v kolikšni meri je neko poslovno pa življenjsko okolje dejansko kakovostno v smislu pridobivanja pravic, ki vam na papirju gredo, in v smislu kaznovanja za arbitrarnost, bodi si vašega poslovnega partnerja, bodi si oblasti, ki ne ravna v skladu z zakonom. Torej, sodstvo in delovanje sodstva je osnovna izkaznica tega, kakšna je recimo ekonomska svoboda, kakšna je predvidljivost nekega poslovnega okolja. Ampak verjetno ne gre samo za sodstvo, verjetno gre tudi za vprašanje kvalitete predpisov, prenormiranosti. Kako pa gledaš na to področje? To stalno spreminjanje predpisov, ko ne preverjamo, preden se zakon uveljavi, kako bo deloval v praksi in ga pol čez par mesecev spremenimo. Prav imaš, problem je dejansko holističen, ampak poudaril sem sodstvo zato, ker sodstvo je na koncu tisto, ki je na instituciji, ki mora razrešiti spor, odločiti tisto, kar je prav in kar je narobe. In pri nas ključni problem sodstva je, da se pri nas ne daje remedi, ne daje se zdravilo za razrešitev spora, temveč sodstvo razume svoje poslanstvo tako, da zagotavlja ustavnost in zakonitost. Torej, preverja, ali je bil zakon pravilno uporabljen. Ampak strank to na koncu nič ne briga, če njun spor še vedno ni razrešen. Zdaj, če gremo pa nazaj na celotno holistiko danega problema, pa gotovo, en del krivde je na zakonodajalcu. Zakonodajalec ima pri nas 3 hude zakonodajne pomanjkljivosti. Zakonodajno hipertrofijo, zakonodajni partikularizem in zakonodajni instrumentalizem. Hipertrofija pomeni, da se zakoni nenehno spreminjajo, da se zakoni nenehno sprejemajo novi zakoni, da vsaka nov družbeni izziv mi nanj reagiramo z zakonom. Zakaj to počnemo? Spet zato, ker izvršilna veja oblasti in zlasti sodna veja oblasti ne opravljata svojega dela. Ker naloga sodne veje oblasti je uporabiti zakon na konkretnem primeru in zagotoviti, da zakon v praksi dejansko opravlja svojo družbeno funkcijo. Potem imamo zakonodajni partikularizem.
Mi če dalje več zakonov sprejemamo za razreševanje, za naslavljanje konkretnih primerov. No, a se lahko kar tukaj ustavimo? Lahko. Pri konkretnih primerih. Januarja, Blaž, ne, je parlament sprejel zelo čuden zakon o reševanju pravzaprav par tisoč kreditojemalcev kreditov v švicarskih frankih. Ta zakon je sicer zdaj začasno Ustavno sodišče zadržalo, pa vendarle je zakon povzročil že kar precej škode, ne samo doma, ampak tudi v tujini med številnimi investitorji. To je nesporno dejstvo. Ne? Neposredno pred sprejemom zakona so se na nas obračali investitorji, ki so imeli namen povečati vložke v banki in so že spraševali, kako pridobiti dovoljenje za kvalificirane deleže strani regulatorjev. Ne? Klic po sprejetju zakona je bil pa zelo kratek: you are non-investable. In bo to ostalo? To je bilo najbolj boleče sporočilo, ki sem ga dobil v zadnjih 10 letih, ko smo kot neodvisni profesionalci Slovenijo postavili na mednarodni vlagateljski zemljevid v finančnem sektorju. Ne? In to je zame, mislim, udarec s kolom po grbi, ne, po haloško, ki ga nikoli nisem pričakoval, da je sploh mogoče o čemer takem razmišljati, ker je prišlo z neba, naenkrat. Vlada kao proti, potem pa poslanci koalicijskih strank glasujejo, pa do zdaj še nikoli niso zoper volje svojih vodij. Kako na ključje pred 24. aprilom. Ne. Mislim, zato sem napisal v eni kolumni, ne, da pač čudaštvu ni videti konca v tej državi, ne, in da cilj upravičuje sredstva, čeprav ne vejo, kaj je cilj. Ne. To je glavni problem, ne? Ker je cilj bil izključno populistični ukrep ob zavedanju, da itak na neki točki bo zadržan. Ne? Škoda je pa že nastala. Investitorji so se že umaknili od te ideje, ki so jo v izhodišču imeli. Ne? In pogovarjamo se o seveda zmanjšanem dostopu banke do podrejenih instrumentov, ne? Zmanjšanem interesu investitorjev druge, kar zmanjšuje kapitalsko moč te institucije na srednji rok. Ne? Govorimo o nekaj 100 milijonih evrov samo na primeru NLB-ja, ljudje. Francis, Evropska banka za obnovo in razvoj, pa tudi nekatere druge evropske inštitucije, Evropska unija, ECB, so jasno izrazile nasprotovanje temu zakonu pred sprejetjem zakona. Zakaj? Well, I mean, for a number of reasons that have been said on this panel already. First of all, I do appreciate that the reign of the rule of law in human history, as you said, is a short one, but it's also a good one. And I don't think we should aim to return to the instability that was there before. So why did we oppose this? One is because it is retroactive. We do not want to see retroactive law. It actually completely destroys the notion of predictability. I mean, you know, it is. As you could watch on TV over the past few weeks, the difference between democracies and non-democratic countries is that the non-democratic countries rewrite the past. They don't write the future. Well, retroactive law is like that. It's rewriting the past. You did something that was perfectly legal 15 years ago, and now someone's going to come and tell you, oh, sorry, it's not legal anymore. Well, you know, if you had known that, you would have made a different decision. So that's number one reason. The second reason is honestly that it's frankly economically dumb. My understanding from speaking to the colleagues of in Slovenia is that currently there is around 300 million euros of Swiss franc loans outstanding in the banking sector. Look, whether it was a smart idea to give the Swiss franc loans in the first place, whether the regulator should not have stopped them in their tracks when they tried to do it back then 15 years ago. Yes, you can debate ad infinitum whether this was right or wrong. But the point is, though, if you want to qualify all of the Swiss franc loans, you're not just talking about 300 million of outstanding loans. You're also talking about essentially creating an equivalent 300 million of losses in capital in the banking sector. Now, 300 million less capital in the banking sector means 2 billion less lending into the Slovenian economy. And that is 4% of GDP. And that's why I call this dumb, because 4% of GDP less lending in the Slovenian economy is a massive blow, is a big impact. And so it would be, in my view, much better
to negotiate this 300 million with the people that have, maybe some of them have difficulties. Obviously, it's always, when you have this sort of laws, you always have the same process, and we see it in every country where this takes place. You force a renegotiation, it always favors what we call the strategic defaulters. People who could pay, who can pay, but choose not to, okay? In the name of protecting those that cannot pay and are in real difficulty, actually you support the people that can pay and choose not to pay. But in any case, it would be better to renegotiate the outstanding amount and find a good transaction between the banks and the clients than reborn, whatever, give a rebirth to these loans that have been extinguished over the past 15 years. And the last thing to say there to the rule of law actually is that one thing we support very much is out-of-court settlements of these sorts of things, because the problems that you were mentioning of the time to make a decision in court are a real problem in many countries. And that's why, and while you're debating, while you're disputing, you cannot have economic progress. The entrepreneur that has a debt or the borrower cannot make other decisions while it's all being litigated. So it's much better to have a quick out-of-court resolution process. And if someone disagrees, then they can go to court, but 80% of the problem is gone before that. So those are the reasons why we opposed this law, and we are glad that the law has been suspended. At least there can be a proper debate now on how to resolve this issue for the Slovenian economy. Thank you. Matej, še vedno imam vprašanje povezano z to predvidljivostjo, in sicer poleg sodstva igrajo pomembno vlogo pri različnih odločitvah državne agencije. Predvsem imamo v mislih seveda Agencijo za varstvo konkurence, ki pogosto posega v recimo nekatere združitve, prevzeme, pa delujejo odločitve, vsaj včasih, prvič seveda trajajo postopki dolgo, drugič odločitve so lahko tudi politično motivirane. Kako pa gledaš na njihovo vlogo v tem predvidljivem oziroma nepredvidljivem okolju? Ja, agencije kot tak koncept prevzeti iz ameriške ureditve po drugi svetovni vojni smo v evropski kontekst upeljali v 70-ih letih, pri nas potem začetku, konec 90-ih, začetku 2000-ih, ravno zato, da bi te agencije svoje poslanstvo opravljale v prvi vrsti strokovno in v drugi vrsti neodvisno. Torej, ko gre za urejanje takšnih specifičnih strokovnih vprašanj, tako pomembnih vprašanj, kot je recimo zagotavljanje poštene, neokrnjene konkurence na trgu, je bilo jasno, da to so vprašanja, ki morajo biti izvzeta iz političnega konteksta delovanja konkretnih ministrstev, delovanja konkretnih vlad. Kot pa praviš, na primeru konkretne agencije, če bi šli gledati zadnja 30 letja, imamo primere, ko je bila agencija očitno nedejavna, pa bi morala biti dejavna, in imamo primere, ko je agencija dejavna, pa čeprav je sama zase nakazovala, da ne bo, da se je torej ta specifičen strokovni organ odločil tako ravnati pod nekim vtisom politično pričakovanega. Ampak to ponovno ni spet, če imamo opravka s takšnim šibkim institucionalnim sistemom, kot je slovenski, to ni značilno samo za delovanje teh hibridnih izvršilnih institucij, ampak tudi za delovanje sodstva. Tudi v slovenskem sodstvu, ko se je v nekem trenutku vzpostavilo veliko družbeno pričakovanje, da morajo padati obsodilne sodbe, so potem padale obsodilke, pa ne glede na kakovost teh sodb. In tukaj je ta problem, robustnost, vzdržnost, strokovnost, profesionalna integriteta institucionalnega sistema neke države. In če tega ni, začne pa se že pri političnem sistemu, to, da gre nek tak zakon, o katerem danes govorimo, lahko brez vsakršne resne razprave čez parlament, na popolnoma populističen način, zanemarjujoč, da v tem primeru, ko gre za švicarske franke, pa so sodišča že odločila. Mi že imamo ustaljeno sodno prakso Vrhovnega sodišča, ki je po mojem mnenju povsem prepričljiva in tudi skladna z evropskimi standardi, pa da potem obrišeš nek zakon, ki za nazaj v pravna razmerja, ki so bila, ne samo da so nastala že v preteklosti, marsikatero je bilo danes že konzumirano
da v taka pravna razmerja posežeš, gre res za nek tak diletantski poseg. In dokler živimo v državi s takšnimi standardi, kjer tudi javna razprava tega ne graja, potem je lahko vse mogoče. In to gotovo ni neko predvidljivo okolje, ki bi privabljalo resne, verodostojne investitorje. No, Luka, pa smo pri tebi, pri resnih in verodostojnih investitorjih. Kakšne so tvoje izkušnje z danes, pa pravzaprav vrsto let nazaj? A je Slovenija zanimiva za tuje investitorje? Kakšne vrste investitorjev privabljamo? Katere so naše prednosti, slabosti, zakaj ja, zakaj ne? Ja, najlepša hvala za vprašanje pa za vabilo na današnji dogodek. Jaz mislim, da Slovenija vsekakor bi lahko bila zelo zanimiva za marsikatere tuje vlagatelje kljub svoji majhnosti. V različnih naložbenih razredih recimo lahko Slovenija ponudi zelo, zelo zanimive donose, ampak prav veliko tujih vlagateljev pa pri nas, kot veste, žal ne vidimo. Zdaj, razlogi za to so definitivno v nekem tudi tem pravno-institucionalnem okvirju, o katerem smo se danes že kar nekaj pogovarjali. Tako da bi se jaz morda s tem problemom ukvarjal na malce drugačen način. Ne s tem, da razmišljamo toliko samo o tem, kako privabiti tuje vlagatelje, ampak bi se pravzaprav raje osredotočil na to, kako pravzaprav vzpostaviti domače vlagatelje. Mi imamo v Sloveniji, če pogledamo samo neko akumulacijo kapitala, recimo pri prebivalstvu, kar eno zanimivo količino sredstev, ki bi jih lahko namenili za neke naložbe. To je prva stvar. Druga stvar, pa če pogledamo pravzaprav strukturo naših finančnih inštitucij, lahko vidimo, da imamo odlično razvite, super funkcionirajoče banke, zelo močne, trdne zavarovalnice. Na področju investicijskih skladov smo pa pravzaprav še precej goli in bosi. Imamo neko relativno staro industrijo vzajemnih oziroma investicijskih skladov, ki investirajo predvsem v javne finančne inštrumente, torej tiste inštrumente, ki so na borzi. Ta industrija je velika približno dobre 4 milijarde, zdaj bila je 4,5, zdaj majčkeno manj po zadnji korekciji v letošnjem letu. Kar nam pa izjemno manjka in kar določene uspešne države imajo, so pa močni pokojninski skladi, ki bi lahko podpirali rast gospodarstva in na podlagi katerih seveda na podlagi nekega groundworka, katerih bi se potem seveda v Slovenijo tudi bolj pogumno začel pritekati tuji kapital. Zakaj nimamo močnih pokojninskih skladov? To je sicer tema, o kateri smo pravzaprav že večkrat diskutirali. Moje mnenje je, da zato, ker na nivoju ustvarjalcev zakonov pravzaprav ni neke enotne strategije, da bi bilo to v Sloveniji potrebno. Lahko vam pa še enkrat bi res rekel, uspešne države imajo močen domači institucionalni trg. Kako ga zdaj razviti? To je pravzaprav vprašanje, ki se zdi zahtevno, ampak je izjemno preprosto. Že samo, če se ozremo recimo po okoliških državah vzhodne Evrope, je nekaj izmed njih naredilo v bistvu par zelo pomembnih korakov, ki jih danes postavlja v bistveno bolj razvit položaj. In to je, da so uvedle obvezno kontribucijo v drugi steber. Kaj zdaj to pomeni? Na začetku pravzaprav se zdi ta poteza relativno nepomembna, tistih nekaj evrov, ki jih pač firma odvede za vsakega posameznika v nek pokojninski sklad. Na dolgi rok, pa ta rok pravzaprav niti ni tako zelo dolg, ampak to že v nekaj letih se pa ta akumulacija začne že kar resno poznati. In iz te akumulacije potem lahko en delček seveda namenimo direktno
za razvoj slovenskih podjetij, pa ne samo zgolj direktno v podjetja, tudi s to akumulacijo lahko močno podpremo in tudi opogumimo družbe, da grejo na javni kapitalski trg, torej na borzo. Pa morda tukaj v Sloveniji nimamo veliko kandidatov, ampak vseeno bi jih bilo morda več, če bi bil tam domač sektor močnejši. S to akumulacijo lahko odlično rešimo tudi vlaganje v nepremičnine in z njo podpremo nepremičninski trg. Danes se zelo veliko govora o tem, kako manjka, še posebej na residential delu, na stanovanjskem delu stanovanj in tako naprej. Lahko podpremo bistveno boljši razvoj tudi na področju poslovnih nepremičnin, lahko začnemo razvijati trg private debta, torej nek trg dolga, ki je bolj tvegan, neko področje, kjer recimo banke tradicionalno ne delujejo in tako naprej. Vse to je možno, če imaš močno domačo akumulacijo kapitala pri profesionalnih vlagateljih. Tako da zame recimo ena izmed ključnih nalog Slovenije v prihodnosti je definitivno vzpostavitev teh inštitucij preko pokojninske reforme, ki je pravzaprav najlažji način, da se ta akumulacija začne dogajati. So pa še drugi načini, Nena, oprosti, če mi dovoliš. Definitivno to, kar manjka v Sloveniji in kar bi bilo potrebno narediti, da bi ta kapitalski trg še bolj vzpostavili in tudi potem posledično opogumili tuje vlagatelje, da se začnejo premikati proti Sloveniji, čez Alpe, je pa neka davčna reforma. Davčna reforma nam manjka v tretjem stebru, s katero bi ponovno prebivalstvo lahko začeli motivirati, da vlagajo v investicijske sklade, razne tudi druge naložbene oblike, lahko tudi direktno v delnice in s tem tudi, če bi zdaj prej naredili to pokojninsko reformo, tudi v te pokojninske sklade. To bi v bistvu s temi dvemi potezami, ki sta pravzaprav relativno preprosti in najlepše, ker ne staneta pravzaprav nič, ker iz nič ustvarjamo nekaj, bi v bistvu Slovenija pridobila neverjetne konkurenčne prednosti. In mislim, da bi lahko prve rezultate teh dveh potez videli že, po mojem, tudi v 5 letih. Blaž, se strinjaš s tem? Se o tem javno govorim 10 let, se Luka ve. Se jaz nanizam potrebne reforme, na prvo mesto postavim pokojninsko reformo z namenom razvoja kapitalskega trga. Sedimo na 25 milijardah denarja, ki je neproduktivno naložen po negativnih donosih realno. Realno, ker inflacija zdaj pa sploh tako visoka, da je ta denar ves realno naložen pod negativnimi donosi. Imamo slovenska podjetja propulzivno, ne vem, če se kaj vozite po Sloveniji, ampak Slovenija se res policentrično razvija. Vi imate po vseh slovenskih firme, ki imajo več kot 100 milijonov prihodka in množica jih je, in naslednji scaling teh podjetij bi z lahkoto bil izveden preko IPO-a na Ljubljanski borzi. In vedno govorim tudi javno, da je zame najbolj tragičen podatek sploh, da so hrvaški pokojninski skladi 4-krat večji lastnik Nove Ljubljanske banke kot vsi Slovenke in Slovenci skupaj z vsemi slovenskimi podjetji vred. To je katastrofa. Ampak a vidva verjameta, da zgolj ustrezni predpisi, to, Luka, kar si govoril, pokojninska in davčna, bodo zadoščali, da slovenski varčevalci, vlagatelji povrnejo zaupanje, ki so ga izgubili v 90-ih letih skozi PIDE in verjetno še kaj. Bo to zadoščalo, da bomo ponovno privabili njih iz bank v sklade, recimo? Ja, ta trend se že dogaja. Mislim, da slovenski vlagatelji so pidovsko zgodbo, ki ima neke pozitivne, neke tudi absolutno negativne stvari že dali za sabo, so jih pustili to zgodbo za sabo. Mislim, da če pogledamo same flove, same prilive v slovenske investicijske sklade, lahko vidite, da Slovenci to že s pridom uporabljajo, lahko bi bilo pa tega še bistveno več, ker Slovenci nismo ta hip davčno pravzaprav nič stimulirani, da vlagamo, oziroma smo, ampak zelo malo, premalo, da vlagamo v investicijske sklade. Zaupanje tukaj je, industrija je stara približno 30 let, 31 let in tudi zdaj v ruski krizi se je izjemno lepo pokazalo, da Slovenci nismo panično izplačevali iz vzajemnih skladov. Pravzaprav se dogaja skoraj nasprotno. Dobivamo številne klice, ko ljudje vidijo to korekcijo na trgu kot priložnost,
za vlaganje v investicijske sklade. Ampak ni pa v vseh državah tako. Zdaj, mi smo General Investments del tega vzhodnoevropskega, avstrijskega dela Generalija in vam lahko povem, da v nekaterih državah, kot recimo Poljska, pa tudi Češka, se dogajajo taki odlivi iz skladov, da morala intervenirati centralna banka. In to recimo, konkretno, če pogledamo Poljsko, to se dogaja na poljskem trgu državnih obveznic, super varnih inštrumentov. Danes je yield na 10-letno poljsko obveznico že 5%. Ne. To je treba prodajati na stotine milijonov dnevno teh obveznic, zato da imajo te skladi likvidnost. To je čist drugačen nivo zrelosti industrije. Mislim, da v Sloveniji je industrija investicijskih skladov ratala bistveno bolj zrela. Je pa zgolj 4,5 milijarde, zato ker varčevalec mora čakati 20 let, da dobi v bistvu, da se izogne plačilu davka od kapitalskih dobičkov. To je kar dolga doba in recimo na Hrvaškem, samo za primerjavo, 2 leti, ne? Pa ste tax free. Ko govorimo o investitorjih, lahko se dotaknemo še ene teme. Zelo radi, tako v medijih, kot seveda tudi v javnem diskurzu nasploh, govorimo o tem, kateri investitorji so primerni, kateri niso, ali država nam ne ustreza, ali nam ne ustreza to, da so finančni investitorji namesto strateških. Kako to preseči, da nam je celo ljubše, da vlaga država, da kupuje nazaj, da na nek način nacionalizira, namesto da bi prepustili trgu, da investira? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da je to malce povezano s tem, koliko sploh Slovenci znamo vlagati, kakšna je pri nas splošen nivo finančne pismenosti, neke finančne izobraženosti. Če pogledamo evropsko primerjavo, je Slovenija pod evropskim povprečjem po finančni pismenosti, kar pomeni, da v povprečju Slovenci nismo preveč dobro seznanjeni s tem, kako je treba vlagati, kakšni finančni inštrumenti so nam na voljo in dostikrat se ne zavedamo, da obstajajo poleg banke še kakšne druge naložbene opcije. Malce se je ta situacija popravila, pa se morda pravzaprav komično sliši za celotnim kriptovlaganjem, ker za kriptovlaganjem so številni vlagatelji sami, ali pa vlagatelji v narekovajih, lahko jim rečemo kakšni tu špekulanti, so pač sami se naučili preko raznih online kursov nekih principov vlaganja, ki jih pravzaprav lahko zlahka aplicirajo na bolj tradicionalne inštrumente, kot so delnice, obveznice, razni investicijski skladi in tako naprej. To je bil definitivno pozitiven moment. Je pa treba na področju finančne pismenosti narediti veliko več. Treba jo je uvesti v šole, zamenjati peko palačink pri gospodinjstvu z nekim izobraževanjem o tem, kaj so finančni inštrumenti, kako lahko vlagati, kako varčujem za svojo starost, ne? Palačinke nas lahko nauči peči mama. In mislim, da bo šola tukaj naredila bistveno več, če bo vedla noter temo finančnega opizmenjevanja. Je pa to tema, s katero se tudi zelo veliko ukvarja Evropska unija in je tudi finančna pismenost definitivno en izmed ciljev za kapitalsko unijo. Jaz mislim, da si bolj vprašala o poreklu lastništva. Torej, jaz sem tu agnostičen. Mislim, poreklo lastništva je povsem nepomembno, če apliciraš ustrezno korporativno upravljanje. In jaz kot velik patriot verjamem, da smo lahko Slovenci in Slovenke pomembni solastniki slovenskih zgodb o uspehu. Ne? Če tudi preko Republike Slovenije model privatizacije Nove Ljubljanske banke to dokazuje, da je to mogoče, da se lahko politika umakne v vlogo strateškega zgolj investitorja, ne, v bistvu finančne narave, ki preprečuje neke neumnosti, ampak na drugi strani pa nima vpliva na dnevni posel. Bistveno bolj pomembno kot poreklo lastništva je seveda korporativno upravljanje. In slovenska politika, žal, leva, desna, vijolična, zelena, nikoli ni uspela držati prstov ven iz marmelade. Po domače povedano. Ne? In ko Slovenke in Slovenci si postavimo isti cilj in ko smo sposobni med seboj normalno komunicirati, ne pa se nekulsko izključevati, ne?
potem smo nepremagljivi, dokazano. Bravo, Ne? točno. Zber situacije je to dokazala. Sicer ne komunicirava z guvernerjem, tu pa je moral z mano komunicirati. In sva speljala, ne? Ker sem imela skupni cilj. Bravo. Francis, a lahko še midva kakšno rečeva? Evropska banka za obnovo in razvoj se je pred leti vrnila v Slovenijo, ponovno odprla svojo pisarno in nastopa ne zgolj kot kreditodajalec, ampak tudi kot equity partner pri nekaterih naložbah. Kako nas Evropska banka vidi? Meni se je sicer takrat zdelo, da vrnitev Evropske banke v Slovenijo pomeni na nek način nazadovanje Slovenije v njenem razvoju. Pa vendarle, morda se motim. Well, I wouldn't say that the opening or the closing of an EBRD office should be necessarily a marker of the country's development. And in fact, we had continued to invest in Slovenia even while our office was closed, although it is true that we reopened the office in 2014. Look, we look at Slovenia as one of our important countries of operations. We've invested, I think it's a nice round number. We've invested 100 projects in Slovenia since we started investing, and it's 1.2 billion euros. Now, the way I think we look at it is, it's obviously one of the most competitive economies among our countries of operations. It is also not the most open in terms of allowing foreign participation in the economy. Even though it's a member of the EU, there's some sort of an informal protection of business in the country. And I understand people want to keep control, right? And there's always a good reason. Just like you were mentioning government interference in some situations. In each situation, there's always a good reason. There's always a government that feels completely justified to interfere in a situation or another. But what this does is it actually destroys the trust of the people in the economy, in the way the economy is managed, because then people are going to say, okay, so I'm actually going to invest my savings into companies on the stock exchange in Slovenia. And then they say, but what happens if there is some sort of good reason for the government to intervene again? And so we were talking about trust and investment in the economy. I think this is again one of the most competitive and open, obviously open market economies in the region. It has a few areas for progress. If you look at our strategy, we say competitiveness is important essentially through actually privatizations. There's still too much state ownership in Slovenia. The other thing which is important for investment development is actually good governance. Because if you have today a deposit in NLB, your deposit is very safe. All right, you can take it out. You go to a branch, you say, I want my money back, please. And you get your money back, and so it's liquid, it's safe. Now, if you're going to say, okay, let me invest in the real economy in the country instead of giving my money to Blaž to make loans, I want to be an equity owner in the companies in the country. Well, that means two things. It means you need to do a lot more homework because you need to understand the company, understand the risks, and so on and so forth. And the second thing is, having an influence on those companies is actually out of reach for the ordinary citizens because it is much larger amount of money than you can put in any given situation. So that pleads, as some colleagues were saying on the panel, for the development of institutional professional investors that are actually going to take money from a number of people and then manage professionally as professional shareholders these stakes. And that requires not just the professional investors, but the proper governance everywhere. So stronger governance is a key element. If you see the capital markets, in my view, you have, of course, three main pillars. You have the capital markets, so the stock exchange must work, there must be liquidity, and so on and so forth. The professional investors must be there, and the governance must be there. Right? If you have the three, and that's why it's very difficult and it takes time to develop this, because
you need to grow these three pillars in parallel, and they are of course managed by different people, because governance is a matter for the law, and capital markets is a matter for the regulator of capital markets. Professional investors is a different regulator, and so it's a very difficult thing to do that takes time to emerge. One thing that I'd like to highlight is what we see, especially when it comes to retail investors. When governments want retail investors to really get interested in local SMEs, typically they introduce some sort of tax incentives for investments into these mutual funds, into these SMEs, and so on and so forth. And that is not anti-competitive or anything. It is just to encourage people in the country to actually put their savings in the real economy. That may be something that can be maybe an area for development as well in Slovenia. And last thing to say, for us, the third big priority for the Slovenian economy is, of course, the green economy transition, to assist, in fact, the country to shift to even more higher value added and high productivity economy through green energy. Thank you, Francis. I especially appreciate something you mentioned, openness of Slovenian economy. Openness. Ker vem, da 5 minut do 10 Blaž mora zapustiti naše omizje, oziroma tudi počasi bomo zaključili. Zadnje vprašanje vsem mojim sogovornikom in začela bom z Blažem. 24. aprila imamo prve letošnje volitve, letos imamo super volilno leto, ampak verjetno bojo te prve državnozborske najpomembnejše. Kaj bodo tvoje 3 zahteve, ne prošnje, zahteve bodočim strankam, da izpeljejo, da bomo slovensko okolje naredili bolj normalno? Ambicija, olimpijska, ne vaška. Bravo. Povezovanje, ne izključevanje, izključevanje ni kul. Ponavljam 100-tič, ni kul. Potrebujemo veliko koalicijo. Ne malo koalicijo, ki nima mandata, veliko koalicijo. In tretjič, bodočnost in otroci, ne samo upokojenci. Hvala lepa. Bravo, Blaž. Matej, kaj bodo pa 3 tvoje zahteve? Jaz mislim, nič ne bom govoril o zahtevah, ampak tisto, kar je rekel Blaž, bodočnost, otroci, uveljavitev Slovenije v Evropski uniji in svetu, nam ne bo tudi nič, ne bomo dosegli tudi ne v primeru velike koalicije, za katero bi se jaz tudi zavzemal, če mi ne bomo spremenili paradigme. Namreč politične paradigme v tem, da prekinemo s tiranijo in koalicijo statusa quo. Mi v tej državi, celoten sistem, zato je tudi zasebni sektor tako šibak, zato je zasebni sektor na periferiji, vezan izključno praktično na izvoz, ker še vedno držimo v rokah, država si želi biti največji kapitalist in s tem monopolist na ekonomsko močjo. Ekonomska moč je pa vir vsakršne druge moči, posebej pa pluralizma v družbi. In če mi želimo imeti odprto, pošteno, meritokratsko tekmo, moramo sprostiti to državo, sprostiti to Slovenijo in v prvi vrsti sprostiti zasebni sektor, da bo država in tisti tam na drugi strani v parlamentu razumeli, da so oni zaradi ljudi, oni zaradi posameznikov in ne obratno. In nehati s to socialno demagogijo, s tem 30-letnim socialnim populizmom, ki ljudi dejansko napravlja čedalje bolj enake, ampak v revščini. In infantilnosti politični, ki se izkaže iz volilnega ciklusa v volilni cikl, ko zmagujejo politične stranke, ki to sploh niso, ki potem seveda ne morejo vladati na način, kot se pričakuje od političnih strank, ker to sploh niso. In to je, kako bomo to dosegli, je pa izjemno težka naloga. Verjetno še ne na teh volitvah. Ampak to rečemo za vsake, a ne? Ja, moja 2 predhodnika sta tako super vse povedala, da težko povem kaj bolj, bom rekel, tako, na takem visokem nivoju. Moje zahteve so zelo praktične. Spremite že enkrat, prosim, pokojninsko reformo.
s katero lahko začnemo ustvarjati akumulacijo, o kateri sem prej govoril, in naredimo Slovence bogatejše. To ni sramotno, imeti več denarja. To je nujno, ker država ga v prihodnosti ne bo dajala. Druga stvar, sprejmite davčno reformo z popolnoma istim ciljem, kot sem prej govoril. Pa še ena hitra poteza. Na mizi na Ministrstvu za finance čaka ZOAJ, zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov. Na trgu nas je nekaj, ki bi radi v Slovenijo pripeljali nov kapital. Sam zakon rabimo, čist simpel je, pa spisanje. Sam dajte ga v parlament, pa prosim sprejmete ga takoj, ker ni političen, čist tehničen, pa zelo praktičen, pa nov denar bomo pripeljali. Zakaj pa misliš, da ga že niso sprejeli? Ne vem, Ni misterij, znanja, čudaštvo. verjetno. Francis, do you want to add something to our... I would certainly not want to comment on the election, of course, itself. But what I can say, though, is when I look at Slovenia in comparison to the other countries of operations of EBRD, there's one thing there's a lot of advantages for Slovenia, and there's one thing that Slovenia does not have is a critical size. It is a small country. It is a beautiful, rich country where I hope to be in the afternoon with you guys someday, enjoying the good weather. But when you have a small country with big talent, like you do, the best way to achieve economic development is to invest in education and to create and higher education and to create an economic system that is very welcoming of foreign investment, so that there is an open field for people to come and create the high quality jobs that the country needs and that are going to drive its development into the next stage. So it's really these two things about education, especially higher education, and create an open and attractive, welcoming business environment for people for people to say, Slovenia is the place where I need to be if I want to go into the EU markets. Thank you. Yeah. In prosim, plačamo predsedniku vlade plačo najboljšega slovenskega menedžerja. Bravo, Blaž. A lahko s tem zaključimo? Mi je žal, bom slabo vest, ker vas nisem že prej vključila v razpravo. Bi želel kdorkoli karkoli dodati, vprašati še moje sogovornike. Če ne, bi se jaz vsem mojim, also to you, Francis, zahvalila za izjemno zanimiv pogovor, za zanimive misli, z željo seveda, da bi po 24. aprilu dobili vlado oziroma koalicijo, veliko koalicijo, ki bo vsaj nekaj predlogov, ki so bili danes dani, tudi uspela izvesti, in se bomo mogoče naslednje leto pogovarjali, da vendarle je slovensko poslovno okolje bolj predvidljivo in bolj privlačno, ne samo za tuje, ampak tudi za domače investitorje. Hvala, ker ste prišli, ker ste nam prisluhnili, in lep dan vam želim.